Betul. Bukan truk Pak. Apa ini? Betul. Betul. Jangan lupa subscribe Kang Mus channel. Oke, jangan lupa subscribe Kang Mus channel. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam subgradet. Kali ini saya sedang berada di lapangan semi pro. Kita lagi ngumpul dengan para tim dari tim Barerong. Kali ini ada tren rutin di lapangan semi pro. Teman-teman yang mengikuti video ini jangan lupa klik like, share, and subscribe Kang Mus channel. Oke teman-teman, bagaimana kelanjutan latihannya? Mari kita ikuti sama-sama. Udah. Taman. Betul. Oh, siapa? Oh, hei, capek. Selu, cek pasang ada. Dia yang buka. Awas. Singa ada. Awas tahu, bos. Tuh, ini ada gambar.
Betul. 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 Baterai lagi, Pak. Apa ini?
Stop. Jul. Jul. Ada kok orang. Apa? Kenapa? Ya, ada yang bisa ya. Ya. Pelaminan. Dua nih. Jul. Sana ya, Pak.